se mpe pri ni nipa bebre no mpe eye okadafo edi enti na bebre mpe okadafo wo mo se omo ye patapa se ne omo di moto ni kwa America se ne omo ya wo mo nya accident kakra bi when drive ye e betwa wonane ade enti nipa bebre dodo na ayese moto ni ye di like da ho achu no na ayese wo wa hoyehiem na tise wa pe okada bi na wode ukofie patapa no dos lady bi akosema wo hia so ofo okada yi de bi omofa okada yi ko be bi omko na eye 5 cedi na tse yeje even cry ye titi petrol so cry bi cry je 4 ni ade na ofa okada yi ko du be bi wo so du no yi 5 cedi ma o se hwe me enya ade amejo 5 cedi meje 10 cedi lady ni so ne huru so na se de bi ayefa enre ekra me fa bi besi ayeje me fa na de na nkwa de wo ji 10 wo sisi wan fa me sika mame a lady ni so ni ntino ni sika bia yi 100 cedi e de ma no wo nya sesan so wo se wan fa me sika mame a achese moto ka de ehwe sister yankasa wo hwe ne from wo bo nankasa in the name of 5 cedi nti wo bo lady nankasa e de nanum nsan we de nyame adom na ko okada man se yenja no no mbo lady no nkunu nanso wantimi enkunu mo ne ono akasa aka ne eto no dia mayentie bimre na okada rada bi na oba bi afa no ewo ahafu Kenya ase na ne kofi obolo ekiremu a 5 Ghana cedi si hunti mon hwe ya hade hwe dia ye oba no 5 cedi 5 Ghana hwe hade Amika sebia ne skin no sa net ye na bia wonye buru ni pa kokko no we kokko te se wa na yes 5 Ghana ntu wa ne sa no wa ba kofi anane obolo kofi akwa ba ya je wa de ye hunu ayam hyehyɛ pa oba broni yo fa meda wase na me busa se oba no e broni ana ni pa to da bi oye bibini bia wose bibini kokko na wa ana ye twitwa wo de kyeremu ai yo wini ofa meda wase le ba NGTV ena awie na ne nya se Kenya se ajima bia hade ni ya ye ukada ne plagia na wa ha na ukada fo no ehise ya mwase ne se ka run bia 5 cedi ekimeni abai so mama yare odla ko hospital enti ofu ono mo ba na ofa ukada so ukada ko na question wo mi fi edu emra okosi no ana mini abai 5 cedi ama no se da bi ukada ni so baji 10 cedi no so da bi 5 cedi ne yaje na men kwa ju 10 cedi ase ano so da bi me de meto 10 ana wo fre obi se uni abra be kewe mamne na msika 5 cedi be mai se on ti ase chinkina o ji ne 10 cedi enti oba no so okọ ono so ne mini so oba ne mini ma ho nya wa so ne mini mu abono pa 5 cedi pen wa bono pa izabra be no kata dia asem ko pin ho police station oba ro nye bruni pato ikoko na wo fe kokoro akama wo hwa wo hunu asa ya akira bruni bibi kokokokoko na eburo nko anu no because wo hwa ne ho nyina ne kom moja ne nsa ho ye tititi se ne de sekan na etwetwa no na eburo ada be ma na ne bowura fusa nko a ho na kofi paso uchiri mu no ana be ma na ese ne bowura fu enti oso na tadi na ma na nsa kotiti ho no but oba do se da bi wabo no oba se wabo de pa ala ne na wo peja na hwe ho etwe na se peja na ho no ta twe na se jama no nyina wa ne na ho ne ade enti oba no se se omu nyina kogu fom o peja na sa omu nyina oso yire ne mere emo omu nyina kogu fom gugura ana ja be ma se do ya de ya wunti no oba se de enko ana oba no timi be ma na nko na ja be ma no se ere ne ni ti be ma na bo ne pa si ho no wa bo no pa wo se ana wo se wa prosifo nsem wo ho ni pa to ai ya ayi still no oba ni pra no Facebook fo no so so ntiase se because what ade no pumpunja na abono enti si da se wodi bibi hye no offensive weapon bi ade bi etimi epra ade bi a etwa kofi ayi enipa no be ma no wanka so aben no wodi wani ehu no be ma ne de me koye na woni ho
na wokọ ọba no na mekoto no na according to wama wo mu kire say dem no na kin bi ekuta no ya ti o afa na kofi bo wo se na safoa ka saka ki o se safoa bi kuta no because to aso a edunga no na bia wo de bobo no wo no we na wo de wo no na ama afa is wo de no ko gu fom no ana wo sa ken na se na ma ho no sai de ekoye ne sa ndina ne na ho no ne sa ho no ne bu nyina atwitwa no ana according to ako so John say be man say wa head that our body no na the more refu to a son card you na the Saturday 51 ba be man de mani ehu no mani enye hu no sansan fun na wasake kansana no more refu no kra na brother media ko dis ofanti wan shadani wa shada ka ge do be ko be ntie ge na nkasa no wo de be ha ya nya ge na nkasa so ne se kofi adase ensem twere ni kofi anane obolo asemu asi ewo hafo Kenya se na momye nti oba na nkasa so account ode amayen so won makonya we ento me ko me mada ho eye Kenya se tan ho ya tanyumre na me ba no na nyamoto me ma manim ho idi be si e bia me wono kwan mu ha e man 100 cedis oti sa ma me 90 cedis na me simpa cho aka 5 cedis oti 10 cedis na obeje na je papa mpa cho e ya sa na mojo 5 cedis ka incident na me sika 100 cedis nikuta na e na me je 100 cedis na me si 190 cedis no mi penny kura ya mo ya dance for say moto no tan wan in there 5 cedis ka ni say de obi abeka bia ni ho obeti e na nyobi ne to moto no ma no e na obi ne to batru ma no de 10 cedis na obeje mi say mi diskan kura ma na me bless ka we woji a entimi nya ohwe na entimi so nya hwe o se me fa ho ni de obeka agu sika no so bia sister maka say no na meje ni de na me yem say why you so obeti me e na tun sika ne ma o si ade a me be ye wo ha no wo mpe me yija wade pa tini bi ka na bla yi de ne sa abo me bo awai me bo ma me bo ho enyina twitwa enu achem se ga wa bla me fa bla me frezu ni tim be fa 5 spa ma kiki na me ni moto kin no na bla yi to amene ne me die bra sa mo hwe die me ho ayi a entam ye nipa ba ha bra nsi enjai e ma ni nkumi afa mi nim de maye no eye moto price no mo je na ono pese tan no pese oje 10 cedis no openikasi eno na branch no aye mi sei wa hu ebi mo de po bo jese patapa na eka moto no enu nti ne sene asebe o mayom ho no empempi nipa bebre na suru sa na ema we nyina nti na okada boys no mo frɛ ya aya na yeyi ani ama na yebuma ni tie se dwe nso bia o de yebekofia asomdwe na so enam sa ansam we nyina nti na tete yetwa mabo mo so mo nsa kyerɛ madwen kakra na yenye adwuma ne mbom akram